Yang Punamaku, Sharatchandra Sharma, Impact News, Manung, Taram Noxari, Nasimaring, one of the Canada Wapum say, Film Forum, Manipurna, Kanna, Hanadagi, Wari Sharagati, Tenkang character, Wari Sharaga, Lady Lake, even state government among government, under Kisarka, Noble Lakpa, at the Film policy, Masung, Lenny, having a chat, but Taza Buduni and Lembasedo, Tangai Pataba, Aduga Masi Kahitare. Policy Yam Tuna Urukta Buduna Madam Morgana Kano, which is a Film Forum Manipurna Kanna. March की तांग तरा से अल्टीमेटम डेडलाइन ने मधुदी मार्च तांग तरा भोगदा लाखदोरिबा मथंग थागी तांग तरा भोगदा पॉलिसी सेंबी द्रगति आइबगी वाफम मम लाखपसी की मतांग खन जनम तंजाने लोन लेंजन ब्रिगेड सिंगदेगी सिंगन फंबिरिबसे निंगथौजा लांचा फिल्म मेकर ने ओजा लांचा बुताराम मुक्सरी अदो ओजा लांचा की ओइ लेंजन ब्रिगेडसे ख्वाइराकपम बिश्वामित्र वाइस चेयरमैन फिल्म फोरम मणिपुर ने ओजा बिश्वामित्र सुताराम मुक्सरी अदो हेयत थंगना फमिनेजरिबसे मेघचंद्र कोंगबम फिल्म क्रिटिक्स ने तामो मेघचंद्र बुताराम मुक्सरी तामो इहानान बसे आई ओजा बिश्वामित्र लांचब ताई मदुदी फिल्म फोरम मणिपुरना हानदी पॉलिसी मा लेरनेना याम कन्ना आशा मा होप मा कन दौजरमबनी अदु आशादो होप तो कराइदा खितंग थेंगबा नत्रगा खितंग थिंदरकपा हाइबा ताई अदु आइगी जगह दु रोरमदो माली फिल्म फोरम मणिपुरना मास्टरा से लाकदोरिबा थासिगी मार्च की तांग तरादा बहु मनुंगदा इम्प्लीमेंट तौबिद्रदी पॉलिसी पुथोकबिद्रदी पॉलिसी इम्प्लीमेंट तौद्रदी हाइचे ओजा बिश्वामित्र कमाइन तौरइनो उरकने याम थुना उगने दो खितंग थापकपदई तौरिदा नत्रगा थौ इसा सादी हाइबेगी मोंगदरो ओजा कमाइन थमिनि मसी लेंगा की थौसिलदा अखोइना फिल्म फोरम ना कन्ना रिएक्ट तौजबा अदुगा इमुंग मनुंग अमदा मपा ममा पेरेंट्स सिंग दा मचा ओइबसिंगना निंगाई तौजबा ओइनजबगी सेंस अदुगी वांग मलालकपनी पोचे मसी अखोइदा याम इमोशनली अकनबा थमोई ओइबा रिचिंग अमखक हंदक्ति लाई थंबिगी बदुमना कोई मोर डिटेल्स टेक्निकल ओइबा पोट एगी यामबा गी गुरुदी लेक्शन बिरिमिना थंबिरकनी अखोइदा हेक फिल्म फोरम दा इमीडिएटली होजि होजि हेक फाउजरिबदी मतम सांगाबा ममांगी लेंगाकना कैबिनेट ना अयाबा पीदुना थंबिरमबा अमुक्सु अनोब लेंगाक की आर्ट एंड कल्चर की कोई विभाग ना पब्लिक डोमेन दा थामा कोई अगस्त 28 की सेप्टेम्बर 28 फाव 2017 की थाम ओपन तौदुना थंबिग्रब फावबदा अदुगी मतुंग सि फावबदा होजिबाव इम्प्लीमेंटेशन से उरक्तबसिदा लेंगा की थौदी यामंबा याय अदुबा अखोगी से अ सेंस ऑफ रिमाइंडर अदुसु रिमाइंडर दुसु सोप ओइबना लक्त्रबा अखोई कदिगुंबा नापी मकाम भाव इराक नरमदाइदा पाइबगी इराक नरद्रा हाइबगी अकीबदु लेरकबदगी फिल्म फोरम ना हारिबल अल्टीमेटम सी डेडलाइन सी थमजबनी अदुगा मसी अखोइना यामना वायलेंट ओइबा मसी सिदा अखोइना अगेंस्ट द लेंगा की मायोक्ता यामना कन्न वा हाइरब्रा हाइबदी अदुमाइना दि अखोइ थमजनिंगदे मरमदी लेंगा नसु हेक उनजरुबा मतमददी अखोइगी दमक्ता वासी फजबसंदे हाइबिरकपा बट नॉट इम्प्लीमेंटेड येट होजिबो इम्प्लीमेंट तौबिदबा सिदगी अखोइ सिगी डिसीजन लौजरबनी तेंगांग केराक्ते ममंग सरकार की मतमदगी हौना कन्न तंगरगा लाकपनी इवन कैबिनेट की करी डिसीजन लौगिबई तांकक्तुने अदुगो हुजिक फावबदा नो सरकार सुलाय नो सरकार लामिने खरा अमुक नौबा खरा खुमंग चौसनबा थबक क्यारसु खुमंग चौसली स्वागी एरिया सु खितंग खुमंग चौसनगद्रेन कन्न थाजरमने अदुबो थाजबसे सु मांगलप तौबदुर तंगाई फदना खितंग याम कनबा मंग नत्रसु खितंग सिबो मनुंग द पिबिद्रदी हाइबगी तंजादो थमकपने मसी तसेंग हारगदी याम कुइरबो दिमाने करिगुम स्वाइसे सुम लानथोखरगदी अमरोम दा हारदी निंगाई कंदबा अदुगा तकप कंदबा सिंगसी फंगबम तुअचु फंगदी का हेदुम दें खनबदा अदुई फिल्म दु लाकदु जाने सम नाय ओजा लंचा फिल्म मेकर याम कुइना फिल्म की करिगी कनोने अदुगा फिल्म फोरमना फिल्म की करिगी पॉलिसी मा चपचाना थमनबै मतंग से लेतबगी अखोइदा खुदोंग चादबा अदुगा लेरगना करी खुमंग चौसन बयाबा तालिबा दिमांग से कराइ बोरम चाइ खितंग संदोंग तपते ओजा लंचा होय तसेंगना होजिकती फिल्म फोरम की वाइस प्रेसिडेंट ओबिबा बिश्वामित्र ना होजि थंबिख्रिबदुनी होजि तसेंगना पोटसी यामना तपथबा गी मवोंग द लाकपसिदा थुहनिंबगी पोटुनी अदुगा ngasi अमुक होजिता रिसेंटली मार्च की तांग कुंदा सिट इन प्रोटेस्ट समा सोइदना फिल्म फोरम न तौरनी हाबिसु डेमोक्रेटिक सॉरी फेब्रुवारी की तांग कुंदा हाइबदी लाइबा तांग कुनसिदा अखोई सोइदना सिट इन प्रोटेस्ट तौरनी हाबिसु तापिरे मसी तसेना गवर्नमेंट सु लाना लौफम थोकते करिगिनो हाइबा मतमदा ओके गवर्नमेंट ना तौबा याबा तौबिरी हौजि सिने प्लाजा तौबगी अवार्ड तौबगी मयाम तौरे बट इवन देन अखोइना करिगिदमक्ता फिल्म मेकर सिंगना सिनेस सिंगना
masi tawre ibano haibada reshaping tawba government na tawbiri ba afaba mayam sida khara gena structure naina mong naina tawbiba yanabagi haibadi moibda cooperation pibagi mong ni masi not necessarily negative oina khalan janing de hajriba aduna moigi lairiba government ki lenga ki thoksil sida khara gena sumaina packet piragadi mapung phaba yamna marik chumba perfect oiba lenga kama oihaningbagi madu mali hojik sine akogi sine sing na thamai basi aduna tapi hangbigi bada sine policy haire akone sine policy si Manipur state sine policy na karigi kanaga dorino kai kanaga doino habesi gi matang da thamjaning badi hojik phambiri ba akoi yamba tamo mega yamna film gi critic ni aduga masamak different cinema gi lam sida film societies ke agi kata agi amagi link tawdana sapiri be yambani aduna tamo mega hoi akoina since 2003 tamo ningjung birangani ada 2004 da mase akoi submit tawjabani maroina draft tawsi tamo ibani code yaujabani code tamo ibani draft tawsigi ahan ba film policy hai matam da adugi film policy si amuk yengbiu 2003 4 dagina hoji pawbasi for the last 13 years karimta effect tawdana mase adum thamgiba haitare matamduda amone akoina draft tawjaba matamda yamna wana thidana khotena matamda tawjare aduga madu tasenamak thabak oina onthopikre khitre adugi matungda amuk mamangi government lining ada akoina taksin jabadagi okay sine policy si tangai fadan institute hangak pagi side Manipur state film and television institute hangak pagi matang sida adu oitaragadi masi tangai fadana sine policy ma draft tawse haidana amusu khanarak padagi akoina sine policy si draft tawga madu mayamna lengak na yabidana sine policy si akoina makoina approve tawbidana cabinet decision lobirame Panjaningi badi hairiba sine policy si hanagi lagiba 2004 siga anoba lakpa pot ama khaka samjinnarakpani masigi ani suba draft si ju ai samag yamna korda yauje ana akoina draft si toba matam da sine policy si frame toba matam da koina khanjakri ba je kaino haiba matam 2004 ga 2000 hojiki 16 ga sine policy 2016 sige ani sige mata kitang khena bam dairi maram digan 2004 ga 2016 ga da khenari ba se kaino haiba matam da 2004 da koina draft toba matam da it is more or less like a sine cultural policy oina haidi more protectionism haitare cinema si kanna bagi fun pina bagi pension pina bagi adom de satlammi madu lale haijaba nate madu gi damakta Manipur state ki damakta Manipur film development corporation housing Manipur state film development society leidana admaina onthokna tawbiri leidiba posak siga housing laiba poti cinema haiba potse handak yengbiu akoi Indian gi cinema da khudamona palkanda jungle se Amir Khan gi se punna karor lisingani China dagi karor lising amaga chatruk earn tawre so state ki budget nataga revenue da reflect over matam da kon khanjari badi culture as especially cinema as industrialized over gi matam yore masibu akoina yokhattana nataga yamna protectionism da thambagi mahutta maonda sumna tagi fund pibagi mahutta nataga sponsor to bibagi patronage state patronage bibagi mahutta okay akoina assure to gi pase corpus fund nama sambir gadi aikogi film sina mapa lebak tagi paisa pujar ke haibani akoi films namjage okay corpus fund nama sambiro aduda yanagi dana aikoina corpus fund se same na hoji collaborative work se Korea nataga Thailand nataga China ga tomina ba khonmina ba mudugi process in process ta lai hoji present same na su madu hodure ma sem harau na madu hawra se dana takpi gi bani akoi mamangi da unabada ado hoji sine policy da aikoina concentrate tawjada ibsdi kai gino haiba matam da sine policy gi frame se masi principle nataga regulation gum mane hajariba madugi manung sida loina mak yaure aduna sine policy se hoji gi ani thona akoina khaidok sei aduna cultural industrialization tawna ba ama agi amana film as culture lehuna bagi podama aduna ahan bagi part sina akoina sine cultural policy kaure a sina b sina sine economic policy kaure ana sine economic policy sidadi ngasagi akoina luxury ba ngasagi sine cultural policy sidana maro in festival education then sine art and heritage library sine singba hoji Manipur state film development society na tawbiri ba mayam se masi phajna hapchan ba duga pension gi scheme welfare scheme mayam se hapakanda maduda kanoina cultural policy oina thambiba aduga sine economic policy oina tasena masida koina lakko matam da koina sida economic policy sigi matang dari kamaina lakya haiba matam da hojikti cinema se mayam khambirangani Manipur dagi animation da visual effect da mapan da lairiba as well as Manipur da hala agal lairiba singche achamba amta natte they have done
tremendous work moi tawrabani khudam one se Hollywood ki film Spartacus da work tawrabani koi sanam gi Lawrence adagi se mayam na khangnariba thoi akoi gi angbam gi mayam na oja kangjia gopal khang mai machanupa kahani eva film du visual supervisor oidibani adagi atop film Hollywood ki mayam da oidibani aduna sigi level da wankhala abani na hojikti visual industry haidna akoi gi games ne television ne animation ne ahum siu pulakan the creative industry or visual industry or recognize tawrabani hajriba sigi matam sida aikoina tangai fadana hauji leibiba Manipur State Film Development Societies nattaba economic poche tawnaba Manipur Cine Corporation nama which deals only with ngasagi economic policy se pangthok de binung ta Cine Corporation nama thambiu Hyderabad gi internal objective ta hauji gi mayam na khaniba city Cine complex haidana city manung da indoor studio na sangba city Cine complex ama thambiba content industry haidana aikoina ngasa hajariba television and games sigi content industries linkat pinaba then tasengna Cine city ama somewhere arapado asu anakpado asu mayam na hojik yam kanna haiba maduma thambina ba argi Manipur gi Cine fund nama MCF id Manipur Cine fund haidana ngasa ai hajaba fund nama le kan maduragi akoina revenue langna ba loan do asu grant do asu thadar kan madugi infrastructure ki kari gi aduga even financial kari to yanana ba nati mase revenue ta se na haita di Cine fund ji economy gi matang duni Cine economy policy hoi adam masida kitang explain sir kitang matam lawjani na Cine fund ji kitang kenare hanaga sumna funding natte it's not at all a patronage natte Cine fund se kaino haiba matam da co-production to minna bane between one individual amaga cooperation ya pulla kan co-production nama to minna kan da madu mapanda yon minna ba co-production na collaboration to minna ba yon minna ba adugi so Ningthouja Lancha lancha mathangi round mo lak charu lak se maru in case sab sab proper policy ma thambiragadi hairiba sing se na thabak on to ko la hen ni haibagi amane sam na kan da tamo Meghachandra maru na Manipur ki su pik na film industry sam na kan da film puthok na lepa leitaba atopa northern states ki ate te changum na rode film puthok da kwai dagi mangjin thari bam ni haiba da kai chu haiman puthok te tamo aduga swaida tamo Manipur film industry su pik na industry lo kan da tamo film industry run without a proper policy mi yaw na run to wa aduga plus 2003 ado ide hore 2004 da drop to hore it's a more than a decade adui matung da somuk drop su to matam sum changba sigi delay sing se film maker aduga film bu nuksi jaba mai film gi mai on da onjan jeriba mayam sing tamo film de tok mande why so delay tamo kari maram moine ni khale tamo machi ekhoina film policy na har ku matam da ekhoi da jo thawai yam noi ta ba yaw oi mamdi tawgi da bagi mamdi kano da ekhoi 1972 da ekhoi ge Manipur film ji lai laba matam da madu da han film do dum national award phangi ne adagi mathang laba matang chahi tara decade amazan ekhoi international level laga yauna laba dagi machi movement jam tang khalak ne aduna matam dagi ahalaman sing id SN chan moi legidre moi mang seminar da ngang da film policy ma thamba da ka oi na ahalaman sing mayam na sum haidana lakone lai pot da akhoi zon matam da ina akhoi gi senior artist and technician kata gi person gi ori matam da zo madu gi ihau je kangkhan na baina kona memorandum taw pisin na question na kan na hona badigi akhoi samang na ne akhoi gi film policy ji draft ka ji koi semja na masai akhoi lancha na tapi gi bedu ne masai akhoi gi 2003 gi akhoi gi April 2003 April gi 16 da ne order ama toy akhoi government na art and culture gi kanona deputy secretary na maduda mi yankhai mari na saba film gi eminent percenting art ne aduna semba aduga matamdagi art and culture gi minister Dr. M Narana chairman oba aduga matamdagi MD si main director MFDC gi je kanona akoi waya school maintain oi man oiraga domaina sembane adumaina semba je muk akoi gi apikpa drafting committee mung semi maduna akoi gi lancha ne akoi taruk sabane aduna aiga samna madu chairman ore adagi akhoi madugi MFDC gi madugi matamdugi manager ragumni duna mana convener oi adagi makhomani ne adai doctor akhoi gi gojen sector ne adumaina tawduna akhoi mari magani semi je lancha ne makhomni mong samne gojen ne adai ai sa ne aiga samne tawna adugi committee duna akhoi na wana semjare adagi moi art and culture gi moi mi na ga drop ka je hana drop am ga simbi bu na te ba akoi isana song hilga semane koi tanar ga numit ka rin ji lanchai ban ne maru aina masai da kaino na phamina da tor ga sem na tor aduga hari ba drop si pukhale hogi general body meeting mi yang khai bari na sabje adu chauna khoi gi sanjen donggi kano da state guest house da meeting ji pangthoe maduna june ge tarik 23 2003 adu pangtho ga approve torom ne
यारे ना मैं तरे तरा थोंग ना मकोक ले वाग जो पारे सिरी फरे है ना तो गवर्नमेंट नि म्यूजिक और मिलोइन भी और ने अरु गवर्नमेंट दा लांखले लांखलगा मरु तौने ना तौरगा मु गवर्नमेंट के मु कनो दो एमईडीसी के मु कनो से दो म ये कनो गवर्निंग काउंसिल दो अरु दो मु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरु दो मु पिथा दम तौरे ने सेम लोर पोटो मो मोइ दो मु नैननी गाइन तौर बाइन तौर नमजिन ग्रे बदम अदुन अखोइजे मदुदे अखोइजे थवाइजे दम हाइपेट दम साक लेबनि सुमाइना अखोइगे मणिपुर फिल्म जे असुगी मटिक याम सिना मसेदा एम्प्लॉयमेंट नाहरोन सिंदा थबक मयाम पीरिबा अदगी फिल्म मैजे चुमनगी कनोगी चुमनगी आर्ट अमन नते मसेदा यावजे आर्ट क्यान पुंसलिने मसेदा यावजे मसेदा लिटरेचर के सरुक यावरे लारिक अइबे यावरे साइरेंग इबे यावरे अदगी ड्रामा गी लमदु एक्टर यावरे अदगी डायरेक्टर यावरिमनि अदगी म्यूजिक यावरिमनि डांस यावरिमनि अदगी कोरियोग्राफर यावरिमनि अदगी फैशन डिजाइनर के सरुक यावरिमनि कॉस्ट्यूम के करिए अदुना यामना सिदी यामना मसेदा यावदब लेट्रे मसेदा कलाजी अदुना यामना मरुएबा पोरम जोएबा अदुगा मणिपुर जो मपानदा मसक ताकपदसु अचौबा थौदाम जो लौरिबा अदुगा मणिपुर की मिचत पोरपदसु अचौबा कनो में हिरम म आइदि फिउ कनो म ओइरिबा पोसक म ओइरिबा अदुम फिल्म की मीडियम जिदा अखोना सुमाइना लेगांग मतम कोइना मसेदा मयाम की तुंगी आसाम यु उदंगे अखोना सुमाइन थंबीबसे असुगी मटिक नुआइतबा पोसक म ओइ अदगी बो अखोई फिल्म तौरिबा सिंग से मोई तुंगी पुंसी करी ओइगदगे हाइसिजो अखोई जिक लेत्रे फिल्म जी इंडस्ट्री ने लौथोखरे हाइसिजो 1998 की अखोई मे की तांग तरा दने मतम दो एनडीए सरकार लेरमी अदुदा एनडीए सरकार की सुषमा स्वराजना अचौ फंक्शन अमा तौरगा फिल्म जी इंडस्ट्री नि हाइना लौथोकने मतम दुदा अखोई की इंडिया की फिल्म आइदा बॉलीवुड मरुएना मसी की फिल्म सिंग जे अखोई 75% दे नसाई कनोसिना 25% जे मसीसे अखोई मनी लेंडर पैसा सानदोब कांबुना फाइनेंस तौरमे मोइना लौरिबा सेंडुइदि कनो चाहिदा कनोनि चाहिदा 40 to 50 सेंडु याम वांग लौबा अदगी 5% मोना अंडर वर्ल्ड जिना कंट्रोल तो मोइना फाइनेंस तौबा अदगी अटै 75% जिना के प्रोड्यूसर सिंह मु क्राइ दु पैसा मु लौगेदा ज्वेलर गुम सना साबा दि बिल्डर गुम दि पैसा मु लौरगा दुदि पैसा लौरगा तोंपदु सिंदुइने अदवाइन तों तौरगदे गवर्नमेंट असे पॉलिसी में सेमगा फजना फाइनेंस तौरगदी अखोई फिल्म इंडस्ट्री से फजना लेनी अदुना मसिने एम्प्लॉयमेंट पीरिबा अदगी इंडिया की खोई कल्चर जिबो कनो मी मयाम मसक तान बोनबरा चौ थोडाम लौरिबा अदगी इंडिया की यूनिटी सागतपदसु फिल्म जिना चौ थोडाम लौरिबा मयाम खन्नना अदवाइन लौथोकनेबा अदुना फिल्म जी इंडस्ट्री नि मु हायरगदी मसिने सेक्टर अहुम मुंग चंगे सेक्टर जे आमदा प्रोडक्शन सेक्टर अमा लेरे अदगी डिस्ट्रीब्यूशन की सेक्टर अमा अदगी एग्जिबिशन सेक्टर अमा सेक्टर अहुम जे फजन चांग नाइना फजन थोमाना हिंगलन दे सी हिंगल कानुदा की फिल्म इंडस्ट्री नि हैना मरा ताब इंडस्ट्री में ओइदुनेबा इंडस्ट्री ने हेक लाउबदुनो सुयादे यादे अहुम दु तौदुने छत्रगति अदु यंगो अखोई मणिपुर दा जिक यंगसे हकी सेक्टर अहुम जे प्रोडक्शन सेक्टर की दे जिक फारे को मफुंग बड़ी फारे मोजे अदुगा मसीदा डिस्ट्रीब्यूटर राइज दु मसा मसा डिस्ट्रीब्यूट ओरे अदुम कनो तौरे अदगी केसेट ता कइदा तौबी अदुम बगी मोय अदुगी सु डिस्ट्रीब्यूशन अखोई पिक तक न जु लेजरे अदुगी एग्जिबिशन सेक्टर जी पूरा सीरीज ने ऑलमोस्ट जीरो ने अदु क्राइड उटुइनो सिनेबा पोटी लेरे पोटु क्राइड उटुइनो अदुन सीरीबो मयाम जे मसी कमाई तौन कनगदगे कमाई कनो तौगदगे हाइगा सी कोई खनबम याम दरकार होयबा एक्जेक्टली मरोइना ngасai की पॉलिसी दुम लेरगदी सम सम नारे कांद ngасai फाइनेंशियल सपोर्ट सु दुम जाई लाइना दुम सरकार की साइते लाक्सबो याबो पोने फिल्म इंडस्ट्री से इंडस्ट्री ने ऑलरेडी हाइरबनी अदुगा फिल्म सिंग सिना नॉट ओनली प्रोड्यूसर अदुगा फिल्म मेकर सिंग करी सिंग पैसा तानबगे नतबदा एम्प्लॉयमेंट मैम सु जनरेशन तौरनी एट द सेम टाइम लेबाक तु की चपचावा स्टेट तु की चपचावा कल्चर सु ट्रेडिशन सु सो तौजरिम ने मोरम दारा टेकिंग ए वेरी इंपोर्टेंट रोल दुने लेगांग न सक खंगदब से मोरम दारदी थमुइदा याम वाजब दुने मोरम दारदी ओजा बिसामित्रा कराइ दनोमा सुम खनबदा लेगांग न मसे लेरम लेगांग सिंग लेरिब लेगांग सिंग सिना कराइ दनोमा मसक खंगदबगी तसेंग खंगदबदुरा नत्रगा खंगना खंजनदबदुरा समय कराइ दनोमा कैबिनेट डिसीजन लौरे का हरचु मांगिदा अदवाइगी एरिया दु लौरबा चप चारबा कनो मु पब्लिक की करीदा मु पुथोकांड मदु पब्लिक की कमेंट ग लौनी का हैने पुखलकपा कैबिनेट ने डिसीजन लौबा स्वाइसे कराइदा चनब जानो अदवाइसु खितंग थेंगदान गे नतका थिंदान गे न तोगु मानबा ममी ताबिब्रा सिने ओजा बिसाबित्रा मसे मणिपुर दा मणिपुरी सिने वर्ल्ड दा चोंगजरी बथोंमी सिंग अदुगा सिने फैमिली की इमुंग मनुंग इचिलिनाव इचलिसे मयाम अमा लेरिबा सिंग सी खक्की मणिपुरी सिने वर्ल्ड दि नत्ते मणिपुरी सिने वर्ल्ड सिदि मणिपुर गिने अदुगा अखोगी सिने वर्ल्ड चोंगजरी एक्टर अदु यामन पनबिगी तोंगान तोंगान सेक्टर मयाम द चोंगजरी मयाम दुगी अर्निंग की वे अमा खक ओइना उबा अदुगा सिने हॉल दा एग्जिबिशन हॉल दा मदु उतलगा मदुगी रिटर्न दुना सेंदोंग तालगा मोइना फंगजबनी एम्यूजमेंट टैक्स करा गवर्नमेंट दा एंडोर्स तोबदु नतना गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट हाइबिगी
कनोमा मनुंग हुटना उबंगम दबा ngasi manung hutna nei neri impact television gi manung hutna da pot se manung hutna ubangam daba gi ne half hearted oiba aduga pochi gi phajabadu di khangdaba di nati aduga hojik sine world gi sine policy gi nei na ba akoi honorable chief minister gi table do khoina hangacharu ba khurumjaru ba agriculture minister ga tanajaru ba mo yam welcome to khoi da yam phajana deal to bire e adigi khoi da adu tawrani promise me am to but as soon as we come out of their room moi room do tholagadi moi da hen namaru oiba polum hen namaru oiba lebaki issue hen namaru oiba moi na to da ya da pot me ama adom da moi si divert to gibani that's why akoi gi film exhibition theater da udlak tadna lupa se aigi nupi gi sana gi bandhan chana ji banan thamaga film chi loir kadini ngasai yamna takpi ke economic support to like tabani na film du di pamja bani na nupi ga khana duini film du premiere to gi duini botami khare yengani charity sokra chatpe hai adi hol to hum litamni na madu galida pauna bazar gi galida thangal bazar gi galida akoi gi film gi dik sing si ui bora da thar gi jon do ui then in there film tawjariba sahi life punsi gi tangkak ama some decade khara decade ani ma hum ama film na ngaujare iba ai sinino ya mayam le moi mayam na madu u da kari forum ga da gi habedo ai mon di tearful oi mitgi pi ra chen gi ba kamau de ba ko de aduna this question is not for this concrete implementation and all implement torpa torukta bi wan this is emotional integration ma shirista darkar le ba film gi chongjari bi mi sing sidagi industry gi oi ba pon am laktana manipur yam kanar ani kanar oi gi nataba sigi fil da lejari bi sing sigi survival moi gi creativity gi range madu sumaina sumla agadi apa ba international arena da film puthok gi ba yam election biri mayam ai gi sino mayam am leiri hojikti yam apa manipuri film lei re ba madu gi mayam se nom gi handar kane ba masi soidrabani kalmaina handar oi doino aduna international arena da sanction ba market masi look is policy the act is policy manipuri thangpam oraga sorry se aji chin batu na sakhi dore sidai sida akoi gi trade ki oiba laloni ti gi oiba poche mayam du gi iroina na manipuri cinema gi pot ama masigi wi sida pu gi bang amagadi india ga sakchu manadaba mainland india ga sakchu manadaba aduga hairiba anoba market adom da sakchu manajariba adigi traditionally itin pham oiba manaba pot mayam ama थिजिलुबद थेंगनजरिबा अदोमदा का खोगी रूम द पामजरकपा अदुगा सोमदना कइमता खोगी माकिदी चिन मिट हराव या हरावगिदी तौनी या दु तोरो हारमगा सुम तोरक्तबदो मसे कर माइन तो होलगा लेंगा के नाकोंगदा कितंग स्ट्राइकिंग वेना थमसिगे हाइबो पोछि इमोशनल ओइबो पोने इट्स वेरी इमोशनल Okay, Ojalan Chamaro in a Hujik Tambide of Hum Jam Chumbo Pomne. If not given due attention, then adore the Pilamgi Karida, Lejariba Mayam and Pilamgi, President the Habitat film industry in a bound or Lejariba, as I filmmaker, film producer, Mayam Lejuni, high things the morally down, don't give him to Oiraktana, say Hujik Makiti, Mamangi, Hujiki Yankanda, International Film Festival, Yaudana, Mayam Putukna Tori, Nestangi Lepelda, Swai area say, Sagi sum midai bidadi. Swagi area ka se uba phangaro habi wafum se kamai react opening yo jalan ta se na chumi Biswamitra habi se da hojik tamona hai ki bedu da ta Meghachandra thambi ki bedu da production ki sector lai re exhibition lai re then distribution lai re then exhibition lai re sida amuk another one is film education habi ta technical both technical and magi theoretical web lai ba pochi hojik demand ani ni akoina tangtra manga amsung tangtra te ta akoina ani thona demand je pisin bani aduna maduda aisha muksu yauje aduna pisin bamatamda akoina yamna emotional or se hairiba 2016 gi sine policy lakpagi wafam se ampimpa gi foundation da ampimpa haibadi all Manipur film producers and makers adugi association ni masida ampimpa gi film makers ka producers ingana masitangai fadana tawdaba yadre haibadi film forum na amuk initiate tawkan film forum dagi amuk government approve tobi khibani ada pot krimak se Hojik Biswamitra na in depth yamna concrete oina khamina ba changi maramdi ngasa haibiri bu akoi chongjari ba dis khara yon ba DVD ka smaisung khanbi ra gadi yaroi hojik yam sina transnational films nama abani hoji akoi gi lamda ngasa aina hajebru Hollywood ki cinema da koi yaura abani yauba has actively involved toba mi khar di yaura bani aduna manu knowledge to sharing toba then howji China da toriba Thailand da toriba sumaina aikoina collaborative work se haura agadi suppose aikoina Hong Kong gi company amuga Korea natraga se Hollywood ki natraga China gi company akoi work tokta agadi madudo work toriba yauruba aikoi singa se staff natraga crew singa do masana cinema na maji hairak pata bane
discipline hai patam aduna teaching through practice magi ngasagi practice tona namna tamba ma aduga another generation filmmaker group ama akoina ngasagi yam sena haikanda hojik Film Institute ki marak sida thamjaningma Manipur State Film and Television Institute ki Academic Council da isu yauje very recently about 3-4 days back akoi hotel classic Imphal classic ta akoi phamdana Academic Council da yauriba members sing se Manipur dagi mostly mioi ani khaktani akoi elang Natasha ga aiga aduga syllabus ta Sanju ga Pawan ga and others are from outside very yamna renowned filmmaker cinematographer even ngasi makla iba PM Satish Mayam Bahubali Tabirangani Bahubali ke audiographer national awardee ni adu internationally Hollywood ta kai work to nupasi Mahak Masama Academic Council gi member ni ana institute city foundation di yam phasna ling luri basi hauji akoina changjin ja ibasi hauji nahan akoina khanari basi government na assure to birakpagi matungina from March to August ki manungda first session si hauna ba akoi infrastructure samgatpa then hauji lai riba pot sida ta sena hai taragadi masagi curriculum samba aduga magi laiba pedagogy aduga teaching method laiba mayam si well equipped for ba aduga yamdra bada hajiki oja sing ase mapandagi expert sing ase tanaba aduga hajiki laiba recruitment gi process se khara matam khara thengda gare kogi pay scale gi kai gi kanonda adumai tawduna institute ki di more or less within August tawrani hadina hojik su bishan ta habibodo kari lakat no di khange assure tawre then even the director himself very much ready ngasi su academic council ki PM Satish se laga magi kanoda kogi demo kam lecture ama MSFDS na institute su pibani aro pira kan about audiography aduga masu la kan infrastructure gi matang khanadana simadi more or less sakhi gadaba male aduna yamna nungai jari ba aduga nungai khidabadi Manipur da leram gadaba institute se Kiran Rijijugi magi lobby ni hai amani hai taw da Arunachal pure but competitively yam nungai iba na ngasi baw da pugri ba Arunachal gi dagidi sumaina hoji akoina PG diploma ko in documentary filmmaking je 2 years ki course am hanga kadoine masi moidi ngam da na thagi natraga thawungi 3 months ki akoi workshop macha taw leire haji central na funded toriba organization aduna akoina hojik ta sena mayam na hojiki director akoi Niropa he is the great guy mayam phasana khang ba se yam phasana khange have that sahi amaga something ji matanda kainum ta tawdana phambada ma adum lady aduna madu madi soidana magi work sidi ubira ani aduga akoi summer school and professional workshop then future 3 years ki degree course yam tuna hauna bagi department sing se tangai fadana faculty amam di launa bagi akoi in process ta fazna leira bani simadi aduga senior policy sigira masi reflect obani aduga hoji senior plaza haidana honorable CM na habirba MS FDS ki auditorium da regular show utpa kaina hariba sisu senior policy manung ngakta ne da khaidu aga senior policy da ya mi hamdu gi macha tawdana leibagi mota amna concrete oina okay with a certain Manipur senior phanse chambi da kanda MCFC chambi da kanda then Manipur Senior Corporation amso Manipur State Film Development Society ani sibu amu control to ba Manipur Senior Commission haidana hena chaw body MCM kanda cinema se Hajik Biswamitra Thambiriba Southeast Asia Far East Ladiba Maroina Kogam Saksu Manaba Wari Manaba Horokpa Manaba Koimiamgi industry Koina focused on Nobugi Achoba Manga Maga Loinana Cine culture si industrialized to you cinema se industrialization to bugi process to ni sumnagi policy nate mase aduna haijening ibadi ngasi powder Manipur da hojisu assembly pambili Manipur gi budget phamba matamda it looks like lady ba fund khara distribute tona badong we budgeting haiba matamda state ki oiba income mama state ki oiba revenue ma karai degi hek ka degi karai degi akone pushal laka degi haiba matam dadi madom lom da khanbi ba taragadi mayam na hojik tourism chi industry ne haiba then others akoi gi hospitality da degi se medical da mayam ma tawrisiga loina na kwai degi hena hingda na leiriba more than 4,000 employees haiba tari staff haiba technician haigadra masi chang launa mi lising mari manga si film industry se engage dawdana leiribane madurugi handoktana secondary maga mari leina ba khare hena nakna badi 10,000 gumba se employee tawdana lei ademu langthogana
Popam Pambi Pandukan Pambi Hall Manakta Lady, my poster, some Yekcha design, my am 20,000 altogether. Aduna how did lady say government 80,000 employee people Matamda, film industry 20,000 number share to Holagadi. Not more than that, Hensakoladi, Taro Agati, employee generate Tobasuyare, Adotamon aside Tambi with the Katang Aquation policy. Chine economic policies the anitona levision assign Tamjari Badu internal objective never. External objective tadi distribution je the Pazana Manipur Sine distribution division Haidana Akogi Sinma Sing said Duff Tauroga, subtitle Torga Mapanda distribute Toginaba marketing tone of Gatoba Amasuyauri Aduna. Aina Kanjava Ngasigi Manung Hutnagi programs is so important YouTube to Kedam Yembi Matam so important Maramdi. Taseng senior policy de akoi na mangjari ba mangja akoi myam gi welfare scheme khargi paisa thambiu haibna te Manipur gi state ki revenue danai khudong san na ba yenga demand pangkok to bonate taseng hara kanda tungi yenga kanda to bo demand ni film paternity film industry already hana employment generation to le jeremni sam nare kanda Manipur already aisa gi thapaki kari gi crisis leba jaga ne film industry to chakut at the same time employment generation torgadi aden phaba kari lerge sam nare kanda government sector the people the private sector of the film industry pikal emni and yes sakulan by do amuken generation I think employee generation at the same time ek is policy do Asian country that chat khot point program mayam film industry kangu chu chachage namuge expose tawjage tamake akoi chu thamjaram ke hena chakul anjage habani swai de yabidraga de khan bada Kadi yaru do no sia so waham do do wali sam na ka tamu be ka chundai break ke matung lak sake break ke matung da impact news ji manu hori yeng bi ba punau ke phamda thuna putra lak sake impact news meng ta do lebio break ke matung da yeng bi ba punau mampu amuk ta taram nok sare tamu me ka chandra maroina to state sing ke kari gi even north ki yeng ba do ga to nations ki to state sing even yeng kanda film si khoi gi sai sothal leram bai tai film gi industry khara chothara ba horuk kan sita state tuna film policy ga thambi dana sakolak bai film duni sam nara kan da khoi sai to film bhajan chakho khra ba damo aduga policy du pam ba dagi policy du sembi dagum to policy du sum yeng sing daraga film industry pura muthabe film duni sam nara kan damo Kamai thamini wafam se yam tayo na thong bodong to bodam film policy ga ne sembiu ga na haibsida akhona lengak na moina fil to da paisa ina changani sini moin khaliba adu wakhan gum maju leiba sam da first ta ba na ta award to film am da pa si lak se amam piram ba dagi hauji amam pi bani adu dagi lak ahum de hengalu ga hai moi paisa am chang du khan ba adu khoi res policy thamaga de ngasai exhibition sector je masi mu chakhol laga de madu income mayam entertainment tax lai je masi je moi jo ihot hot re ba mausa 1995 1960 akui pick award matam da film yam kan tori matam da lupa crore mo ki income je entertainment tax lai ne matam da adumai na husul lan ba yadabra sinda adu whole mayam ki da policy wi makha da whole mayam sing si nauna ma revive tongna ba adu gi paisa thada bi dar ga mena adagi moina karamba loan ko man natra karamba khara pi dar adu yam arai ba method adu mne ba policy ji hingna na bi lambi ma ama jam je simbi bi dre ba aduna koi khudam moina khona panma tamda assam gi cinema je moi jo hall ji pra 160 le ma degi 38 haida bane matam je 2010 adai dun ko yam sidal je matam da khoi gi kan maniram gi film amaga do matam ju sahi da film ani khatang ga puthe ma gi ga ade amaga kan ne toy jan 2019 swai dane ba adwai tong dagi moi gi film gi mayam je tor ga chief minister se ko ra ga kamai tong si ge ma sidi na haina tong na ba degi de moina policy man no ne ya le no ne yat pas ni ngasai gi film gi da finance to je government na PPP model da akoi government na 60% je finance tore ba aduga producer duna 40% torga adu torga sendong du yira du ni mai percentage du matung ina adwai ne film je yam da sahi da ani puthok pa asami film ani adu ji ji chaneri ni adagi madu policy du sema da gi de moi da film gi museum hangre film museum sida lai ji film gi mai poster singba dai sign board gi camera ari ba quality ba laiba mayam editing machine thani mayam je film gi mari leno mayam museum thame aduga film archive ai na amazum 2013 da hangre ba sila film ari ba mayam je masi mayam du loin mo sida museum de thame ba karo sida archive sida adu where is akoi di laite aduga India gi di Prithvi one zo film na sahi sam surpu matam da de asom da di Hollywood ka phawa Martin Scorsese ga film foundation ga link khalaga film ji yamna maru eba visual history ma sahi sam gi Prithvi gi malem gi history ma masai da archive thamaga di kano torga di masi akhun uba phangi na hai na moi achow ba scheme ma pai ka ta ari me am da loina digital guide live ka to na thau to eba where is the koi Manipur di film gi history je
karma film ma khoni yengna bu khoi da leite museum leite amasu leite aduna khoi de pra nil ne ba khoi film gi history history leitana samaj ama society ma chakot jadi duni sam dara kanda music film gi so morom dara museum chu leite film gi archives leite sam dara kanda haidi policy to mali jarama gadi hana already le jaram ba ya ba pot ngak tani sam dara kanda ta adigi kanoni akhoi gi thaina akhoi da 19 adu sangka pibin nam film ni 1930 ga 8 da kano lai akhoi gi assam gi chief commissioner Robert Reid aba kano je asi konung de sana konung de Surchan Maharaj woi ne adu throm je film du da mai da nam me akhoi u re adu kanu da kamai tum na Ningthouja na acho mi ma VIP ma lakana kamai na wok pa da gi ben party khongba visual adu kitang ka u bu da akhoi asuki matik madu li ri ba madu da wari do adu akhoi da u phange ba adu ma man yamu me am je kai kai da akhoi kaim ta u phangre adu na akhoi gi itias ama ai di puwari ama sangaba da film na lo ri ba thodang je akhoi gi Manipur de madu leitab do no to re adi Gujarat june Gujarat film policy में 2016 the same machine lupa lakh manga ni film ma da adu mai category ABCD na khai do mai grading khai ga ba lakh yang khai bo pi ba adi Oscar gumba adi gi na kan sa changa gadi madu crore manga pi re adi category kara handaba Venice festival gumba Busan gumba changna crore ni pi re adi gi Indian kano gi national award ma phanga di crore pi re asmai ni pung gi thogal le ba akhoi sanaroi sing da adu torka di noi laum pi ni korom pi ni to bu samai na adu mai jo khoi to biraga di yamna thawai yongna kano tong ne ba adagi assam gi da film second film ma number matam da 100% mai entertainment tax hando pi producer ani su film ma number da mai han ba film da phangi ba gi 100% de aduga hojiti mo ani su film nam da jo ngasai 80% ne mongon hando pi re aduga 20% ma ngasai assam film state film development corporation je film finance development corporation hai maduda moi 20% ma maduda pi ba maduna atopa film sing da loan de pin na bai ne entertainment tax se asami film de karpdo adumaina towe ba adu mane khona policy sem bai je amagi kano je sarkar pulo paisa putho ga tawdong te amagi paisa film de lai paisa do amana swai bai sinok sin tawga hingan ba khonna budunda adu gi thabok to khoi da yamna darka wali sungeli de ba sabani hebne jawi jawi tra maroina ain thamjaning bu se akhoi si ta seng hare kanda yamna kanba yam leibak pu nungsi jaba hagadra praja bu nungsi jaba hagadra natragana aina leader oringe da simbadi poramaga thamambani samambani kai haibi na leader leita badundra hoji fogdo policy ma dum policy sima dum kuina mang pati koire oidan lere adu film city kai do puthoga topa stadium dum pu gibe ore duni akhoi si leader matik cha dabana rasni akhoi gi leader matik cha dabane di ai adumana di thamjaning de amasi negligence ne aduga ignorance ne koi gi kaya thawoi wawoi na khalu da ba do koi iron dairaga but film forum gi maike gi thamje ke koya film forum gi puari yenguraga di koi di am serious oina dum lak chaye film forum na koi gi national film awards ta aduga Indian panorama da digital format nami ba mayam so called video digital e cinema hariba celluloid format number na ta ba pot film sing si entry to we ya na ba akoi agitate to gi legally film forum na fight to gi adugi matam da atopa India gi state singi body koi organization singi support ka loina na film forum na lead to ro honna bada India gi national film awards ta aduga Indian panorama da digital format number film si entry to ba compete to ba ya han gi base film forum Manipur gi achauba akhoi gi part amani akhoi gi achauba khudol amani ne akhoi di yamna with a pride akhoi kare haitare glory ma khoi de leiki na leijaba dugum organization amani ba film forum Manipur se so akhoi ujik national level ki potuna taba Manipur da ning launa khoi na hona jarakpa international market yamba ai ojana takpi ki ba ojana chana takpi ki ba adamani international market la pa hai du soidana matam namgi batung da lakani but kairak ti khoi ani ma thak ti ka da ya da banina ani ma thak ta hujik akhoi ne senior policy am khak le ba hai bichana akhoi gi ultimate goal du natti aduna madude ki hengat pa pot me am da lak na ba ahan ba thak amani si kana na ba film forum will do anything needed akhoi loina mak tawna ba sem sadna lei re bang sidi mamang da khoi presidents lei akhoi ngasai panjagi ba akhoi gi achouba I ho ma horaga khoina mai pak pa lei gre ba adugi trend da handak film forum Manipur na ngasi paper na mayam na ubiri ba Manipur gi mayam na ubiri ba impact na nei na biduna nukshi biduna khoi mayam hamtang manung hona da pubi rei ba topic Manipur da Manipuri cine policy frame tawduna le ba se chana halu Manipur State Film and Television Institute ki academic session ho vai bise phangdri bawdi akhoi
ꯈꯣꯡꯐꯝꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯁꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯅꯤ Oza Lancha marak taptanaga Oza Lancha laksege oza aduga Oza Biswamitra da sai round sai khambada handaki Oza Biswamitra gi pakhum se khambada matam telak padunani oza in tawjir se tradi mathang round da hangjage ga haidau jani ai hangjering se February tang kunda sai protestam tawni hai sam nare kan da ngasi manung gut pase sarkar gi karigi makok thongmusing kai sing yeng bitane swai se khoi na hangai thabuk mayam leibu da sai sing gi karigi chatpa khoppa mayam sigi mayam irang mayam do shanna bhona bu da kaya khoi pung changudre adu manung hulak pasi yengu budai ri yam nungai re mase no agitation ko torono policy seminar si law ngasi law hai ba film la ga di protest ka to tawda ya da bai tawda ya bai film leibra sine adu di khoi protest di ningai ni support phangaga di ningai makata la to gi kisu khnu re motok ta ne Oza Lancha maroina khoi ga sai taw mai ga sam thamju thambi gi madu di film museum film archives swai matang lak kanda mayam gi kari gi leiba tu da akoi su kuidu kuira me akoi su yeng ning ba lehening bai wakhon ri sam dare kanda swai se matam ma MFDC chaki badu gi pam da ba phol dura khoi leiba ngam dre se hoji phok to film museum film archives sing kari sing aduga Oza Lancha ina hangdiam hangning ba sum phara ga di thamba do masi khanaba oina khanaba hoboi film du ta ga da khan me do hangdab di ya yam nungai hodro kai hangu do khan doine karim ka anda khoi gi film gi kari gi kano se parental department hai bachai art and culture se so state khar da in sum bujabada information broadcasting ga chatpasu hai adu state ki kari gi DIPR ga mari lener ga chatpasu he adu ne kumang joksun bhai bate yes makoi jing ju matam amadi art and culture ga leneram de dinate adu ga hana leram badagi amuk semdorok pase ingkamda khara kumang joksun badunu oram ga ne khale ingkamda yam manung changkan ne urub dunate ani sidang kitang lo sila ko dam sang kitang lo ber ga mayam bhap tanabam tang thambip tay ja तसेंगना हंदकी अखोइना ड्राफ्ट तौजरी बरुगा कैबिनेट ने अप्रूव तौरबा पब्लिक डोमेन थांगलाबा मणिपुर स्टेट सिने पॉलिसी से मसीदा तसेंगना स्टडी तौबा मतमदा ngasa अखोइना पार्ट अनि उबिग्रे कल्चरल हाइबा अदगी इकोनॉमिक हाइबा अदना कल्चरल पॉलिसी गा इकोनॉमिक पॉलिसी गा अनि से डील तौरपा मतमसिदा पेरेंटल डिपार्टमेंट से कनादा लैदोइनो हाइबसे मसाना अदुम आंसर तौजरे ने खले मरमदी हजि मयामना खंबिरिबसिदी सिनेमा इज कल्चर मधुगी कल्चर की एक्सटेंशन ने लौबने अदुबु सम ऑफ द कंट्रीज नटगे स्टेट्स अकोइना खंगजबदा लेबाक खरदि सिनेमा से मिनिस्ट्री ऑफ फिल्म से लैरबने मिनिस्ट्री ऑफ सिनेमा मरमदि सिनेमा से हान खलमिदु नते सिनेमा से फ्रांस मसामक्ता ओके कल्चर दा मोय थमी हानगी मागी कन्वेंशन अमा ट्रेडिशन अमा ngaknabi oiramba yai se जापान दे येंग तारगदि डिफरेंट डिपार्टमेंट इनकॉर्पोरेट तौनरी अदुना अकोइना खंजबदि मणिपुर सिने कॉर्पोरेशन हजिक फॉर्म तौरकांदा सिने पॉलिसी की मतुंगिना लिंखलकांदा इंडस्ट्री ओइना वर्क तौरप मतमददी मागी डील से कल्चरल की पैरामीटर द थंबदा खरा मसाना नुम यार अरो हाइजे मतुंगिदो इंडस्ट्री ओइरा अनि ममदी अको बैंक सिंगा पुनो वर्क तौबताय मपान की फंडिंग लोबताय देन हजि अकोइना याम सेना फिल्म फेस्टिवल से इफेक्टिवली वर्क तौर से हाइबा तारगदी नत्रगा हजि की आर्काइव्स की तमोन थंबीबा से रॉयल म्यूजियम द ब्रिटिश द लैरिबा उर्सुला ग्राहम बोर्ना मणिपुर की जेमे सिंगी मरम द नागालैंड की मरम द अखो की मरम द नंगरिबा फिल्म मयाम अदुरगी हेन मयाम नमदना लैरि हजि सिसु कलेक्शन तौरकांदा अखोगी ओन पास से खंजनब कलेक्ट तौरुबा नॉट ओनली अखोई सिद नंबर फिल्म नतबा सिद नंगी मयाम से क्रॉस ऑफ रुपीस संगनी मधु मयाम पुसलकपा आर्काइव सेमकपा लाइब्रेरी सेमकपा हजि हजि तौरिबा ऑनगोइंग सिजु मतम मददी सुमाइना हाइनबा लै फिल्म से फीचर ओइरसु डॉक्यूमेंट्री ने नंगसी क्लेम तौरगसु सही खरगी मतुंगदी डॉक्यूमेंट्री लोय ओरकने because it documents life, it documents emotion, it documents certain concept ama documentation taurine exactly aduna madugi archival values and adu lakpa matam da koina thamjaning ri kaina bu hairiba film haiba cinema haiba se parental department amana deal tauba aduga hojik chana da bi question atna okay khare hena channel smooth oiba taragadi अकोई इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द लेबम थोपा मागी पार्ट लेगनी देन कल्चर ओइन डील तौरप मतमददी से सर्टेन अकोइना अकोगी खरे हेना आर्टिस्टिक ओइबा खरे हेना क्रिएटिव ओइबा सिनेमा दा अमुक डील तौरप मतमदना अलु लेगनी अदुगा तसेना कंटेंट इंडस्ट्री ला आदि से गेम्स की एनिमेशन की देन अकोइन टेलीविजन की प्रोडक्ट मैम से पुथोक से हाइबा तारगदी अकोगी सोसाइटी दा कन्ना इन्फ्लुएंस तौरिसदी टेलीविजन प्रोडक्ट्स ना अकोइन खल्लु दबानी सिनेमा सिदी पुंग अमगुंबा पुंखायंगुंबा वीकम द नत्रगा से 3 days का 4 days द यांग नुआय हाजो मा येंबगी वानी बट टेलीविजन असिदी एवरीडे हाउजी अखोय nganai si टेलीविजन ने एंड टेलीविजन द ला इबसिदी अदुगी मथिक यांग हो टेलीविजन की अखोगी मंगों द इनपुट मैम से अखोयना
tasena thajan che haiba targadi akoi train students train technicians train filmmakers natraga se games ta amuk cha haiba jo game chi khar lairaga di create akoi content industry hari isini khar laiga di game se chanada ba mi am to yaura aroi kanana khangni cinema se games ka yam naksan na la ini hoisi aduna animation bu orsu amabu orsu angang singda se Naruto gi wari Shota Bhim gi wari influence story se kaino bu aikoi gi over values me am to di kamai tawni maduda aikoi gi am na native oy portrait fiction bi gi wanate ta se na world na thi base hojik ta se na film festival khuri gi hari base kaino ha matam da Southeast Asia gi maruina Southeast Asia haibasida territorial political or geographical boundary yaudi habisu culturally akoi Southeast Asian culture da yam manana leibnina world gi festivals in the satpa matam da mayam na pami base Southeast Asia gi stories yam pame maramdi they have experienced Kurosawa they have experienced Oju Japan gi wari China gi wari natra Europe gi wari di loina maktare wari khuli khange but Thailand gi natraga Burma gi moi hojba wari khangdri khuli kamai ta akhoi gi wari khangdri aduna masi lakwa matam na masi gi content industry adugo masi gi lakwa matam de khare hena lairiba akhoi gi necessity haiba tare mathau tari ba tangai fadaba potu gi matungi na parental department sisu aduda thammana khwadi na fit oini khale mi na tawba tawdaba loi to asi akhoi gi oijabada adigi amana chana phajana thambiu natraga di sine growth leinana ba hoi industry ne haraga akhoi bu culture gi matang da matha makha da bu namjan ba taraga di industry na kamai to bank loan low dori grant na kamai to tan dori aduna hojik lai ri possible aduni aduga hojik akhoi na yam kanna hajiningi be di kaino habada akhoi gi film se yamna bangnop nom na khanba yaroi akhoi gi film gi mapam si chauna lai maramdi akhoi se gifted now as if Manipuri singna World Cup ta amarjit na natak dhiras na tholak pada ngakpa admaina in the near future akhoi haijage ba akhoi gi mi khuding maksibu jagoi saba haitaba kana lai akhoi gi mi khuding maksibu kang da kano tong da lai harau ba da chode chong da ba pali this gifted ne ba masagi ada siri kitang hena sensitized or kan da systematic na ne sine policy ne yombi ra kan da karim da khallu de na achauba market amakak achauba yam sena paisa yam pamugi wanate but akhoi yam lai da state ni haiba targa di akhoi gi revenue se tarsena mapa laibak tagi pusal lakse haiba gi yamna thu na lai ba mapan dei laaga mapan gi posai du swaida akhoi pochu sadamina posai du su mapan gi ni leibadi ngasai gi posai du su mapan gi ni na mapan gi potu paisa je tamo swai lei poti unga chakhi bane ba unga chapai tabak se tok se akhoi isa gi senthok leijana ba revenue leina ba hona se revenue puthokadok ba masa mayam sing film interesting kai revenue to lady 1 minute ko revenue to lady masana serious cinema then good film se funding to da paisa leida ni masana so I coin Manipur cine fund kai na hai ise keno magi dam da cine fund nam sema kana move to ba hora agadi who knows Manipur se yam thaja da Hong Kong do na I could gi leiba talent mayam I could gi leiba resources sijin na film ji da umin na ba targadi if the government seriously realized to be da ba it's an honest request to the government. After realized to be, how you film forum the move to Jedi it's not protest, it's not against them. I think it's a reshaping the one. After realized to be, you have a cinema. Is kind of to come in as Uda na kuina la kang pi da na kuila anta di kang biu hoi tau jage ni sam da ga na oza handak se khoi na kana da ano ba lengak sin zo kaino khoi gi employment generate tawne na department khra moina khajok na tawre ba adu da khoi na film je khoi yahon janing ba Siri sector is generate to be employment. Aduma Tawani, Adagi, Mamangi, I call it 2014 December Kunitoda. I call the film city, Lincoln and Kibin and Warri Blow. 200 to 500 acres of the film city, Tamni Haze. But say something Yam Muru way in a queen of Kanjava. Mandikan the film city do Leragadi, Madura Lono film Parisani, Kari, Lono Toyagni, Aduka Kono target to what is a quick eggs policies in Lakusida. Akhoi thangnaba kai ke mayam di akhoi sida Manipur lagnam du jaiba aduga neighboring kano je akhoi gi country akhoi gi Myanmar je moi di film gi lam du moi je sotha du leb ko adu ita di sotha ga di moi gi jo mi ga je khodom attack to bi yai sinda admaina tawraga tawne na akhoi khanjabanda adu film city gi jo dikse lam ge kari gi ga jo chai na ba khar legi dok tore lam budi piri pi re na hai ko aduga makhata na sida linkhan ba masin du to ge ba tamam ab ta thachara ga ko akhoi example of Malahon in Assam never. And the latest news the Mongol doida Suvas Gaina Torokanda. I coach the Film Institute label later, but not Toringa. Suvas Gaigi Magi Film Institute, she got type Torokanda, Mongol doida.
Mongoloid Film Institute ama hangdore tourism industry oina film on gre Hemanta Biswa Sharma namana lauthokre aduna laiba posi huge ne moina haise hauji Assam da film nambira raw Assam gi wari oiba taragadi Assam su number taragadi Assam gi crew season nabi taragadi 45% of the nangi production do Assam ga mena hani haine di ambas taw yembiu then another one is Mongol do da hauji linkakar do institute sida thadari ba paisa se 1000 crore ne 1,600 altogether other inspectors yeng bi bo mina try tori se akoi sida karigino akoi kyam sothage yam sena Assam da handa akoi na film nambi idea director of photography in work to Jubin Gakka mission China of films 8 crore aren't to help he is the director IDP in work to in the director of photography in adida akoi na hajari badi Assam da moina lauthokre notice the quite na highest ngasi baw the collection to was a sigi film ne moi ha akoi na khanjari na okay madu Assam khakta gi nataga Bengali Assamese ni version body adaida tasin akoi su tamona habi na Brahma da che Thailand da mogi akoi go work to mina da na mogi heroine akoi mogi director akoi assistant director mogi cameraman akoi editor to work to mina agadi akoi gi oiba Southeast Asia pumba se Indonesia Malaysia Singapore lo yawn akoi gi market oi doine this is our dream aduna masigi dream sida yam sangna udabida nakrabar Brahma da gi horakanda ko work to mina gi process sine policy sini aduna tasena masi sini policy puthok puyo duga mayam thabak tongmagi try da akoi gi kai tar yam yang law energy se mangan biganu sam na ka thabak ton biyo thabak tor ka da masai erana chauthon biyo aduga thabak phangबगी करिगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दुसु मयाम थोलकनी अमतंग येंबियो ताजादो पिपियो ने चम नारकादा उजा बिसामित्रा लोशलक पसे आइन हाइजे दोसे क्वेश्चन हंजर रोय यारगदी तांग कुनगी गसाइगी प्रोटेस्ट तु मांगदा ए मसी सेमबसी खोजते सेना यानबो पुरकपा आइन गसाइगी फिल्म फोरम की मणिपुर की वाइस चेयरमैन ओने लेंबिरा अमिना ऐसे ओजा बिसामित्रा गाकी नतबदा फिल्म फोरम मणिपुर आइन तो विश ने मदुदी तांकुन की प्रोटेस्ट यारगदी सरकार ने याना से गाय कोरपो पॉलिसी सेमिनार से खरा तुन नांगे खंगम द तौने हायरकपा अदुगा गसाइगी फिल्म से चिंजबनिना प्रोटेस्ट का तौन मतम मांग दो सोरपुदी यानरगा चखी बसिने आइने विश तौजरे से गनो द ओजा बिसामित्रा समाने ओजा लांसा अदुगा ओजा बिसामित्रा अदुगा तामो मेघचंद्र गसी बिग न्यूज से लाखियो दो गसी मनमुन से मपुंग फाम वितम लोचलक पदai गाय को नुजरिबा गेसो मपो अमकन थागचरी ngasi ki damak ta impact news gi manhuna matang solution jन बतंजा रोलिया दुलमदम सिटा थोलिबा थौदो वाथो क्या gi मरिक सुम रिपोर्ट की दामक impact news मियंग ता दुन लेबियो